Hub Kanot is United ha Group B ha kejing lekai jong ke AIFF Super Cup Arjarsan. Kublai phiki parlok persutan ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Ha kejing lekai jong ke AIFF Super Cup Arjarsan kaban sedang ha ka arp tarik Oktober. Kejing pihak yagene ki khat drut ki tim ha group stage kumbas sau benta kalap pihak. Tong ini page minta kebahap ha grup E kedai kemohon bagan super gain kebadai keladu jong ke Indian Super League ke Chennai FC ke East Bengal FC ke Real Kashmir FC pada grup B kidon ke FC Goa keladu jong ke I-League ke Jaipur FC ke North East United FC ke Intarkashi FC. Pada grup C gidon ke Bengaluru FC, ke Punjab FC, ke Mohan Badan Sporting Club, ke Gokulam Kerala FC. Pada grup D gidon ke Mumbai City FC, ke Kerala Blaster FC, ke Hyderabad FC, ke Rajasthan United FC. Berlangi page tangi ganot East United kan lekai shwa ke klub Intarkashi. Haka arpun tarik Oktober pat haka arpun tarik kanik kendu pat ke Jaipur FC pada kejingga kai ke bakhadu kanik khun persyak bat keladu jong ke I-League kita ke FC Goa haka si tarik jong November tongin saya page nagala ane ke North East United FC dengan poi ke final jong ke All Indian Football Federation Super Cup Arjarsan. Kublai si pun babila pendut puar ke channel juga pada sesi pada gawe per video.